Ubatitas Khan CM ka KHDC ulong baka District Council Kambanjir Satya Barkarai juga kinhun menteri juga sarkar jala man pendrung ya ka amendment juga 6 schedule ya ka village council. Habai kran bikinang tho khobor hadir belawai ka jelang barka kinhun UDA ubatitas uang baka jingdan ki village council kan wanra ka jeting kho barki dor bar shnong barka council company yang ki ki jingben kalaban pintalat landi ban pintaran ya ki dor bar shnong. Village council ni Kambanjir kata kalau kalian Yang nak pasang dah sukar kepercayaan itu sebenarnya. em nila ong bayar ke village council ngingim tere nama kani ka warla ka konflik aprem jong ki dorbashnang existing dorbashnang bak kini ki village council takada na kalian ke jongi la transya do wasdang ba ka board jaga council ba ka board ki dorbashnang kan saya clash Hagi juga por ulai thu baki isi kat saya kendo yu menteri rangba ka jalla pan ya kran halor ki scheme bala ai ka sarkar pedeng ya ka ba ka sarkar jalla kambat pelait satya ai ka pisa jing slam jong ki scheme kiba ka sarkar India kala pelait chengi mantala don kumba arbanai den rei ka sarkar Malaysia kompat pelait de mental dia kani ru nila fry na ka parti na ka kenhun ke jongi mangini kendu ya chief minister mat pertemau biang halo ni namar kumbolong mentah di don adu lively scheme kiba la sanction la central government kaba ni de ka hok ke jongi ka district council bangilio mat pentrikam membagi scheme kiba per hapo kisnong ki thau kiba hapo put sam jong ka council